Tadi gitu kan bini. Suing kan, kali gae. Tuh tole, timpale, sakani. Ibu padeng lah. Kira keduen, begini. Hancur. Kegodan hidup sing ada nawa, pusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyuta yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya dimandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling bidan hati benawang lacur beline angon di kurenang. Mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya dimandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling bidan hati benawang lacur beline angon di kurenang. Mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kal
jalan mati. Beli masih basing kuat, hidup di bawah tuntutan. Sin mampu beli nyaman, hadi kemewahan. Adenang bercerai, yang terus buka kekene. Ketimbang beli mati berat mepesan. Ketimbang beli mati berat mepesan.